أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القادر المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله، الظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem ayette, Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh getirilgen hadiste, hayru ma'in ala vecihil ardı ma'u zemzem, fihi ta'amun minel ta'am ve şifa'un minel sakam. Yeryüzünde en hayırlı su o zemzem suyu, anda rızıklanışığa rızık hem şirlerden dava, şifa. Zemzem suyu niçin şulay atıldı? Bunda türlü fikirler var. Galimlerinin kaybırla ayta o zemzum diyen sözden kile zemzum o şiklengen diyen söz. Çünkü Hacer ana şuşu su çıkkaş anı bir jirge jiye başladı. Hem ol ağıp gitmesinin için tireyinde kaplay başladı taşlar hem kum bilen. Şuşunun için ayetler bir fikir. Ondan sonra bir fikir boyunca ol zemme yani jiyildi diyen sözden şu mağnadayında. Yeyse kup sulu diyen sözden kile yani zemzum ol kup bir manasında kile hem bunda su kup bulana o zemzem suyu diye ataldı diyen fikir de var. Kaybırlar ol indi atama isim diye ettiler. Yani anın kilip çıkışı yok, o özü şulay diye atalgan diye ettiler. Nişik kile bulsa ol Allah Teala'nın rahmeti şuşu Mekke şehrinde İbrahim aleyhisselam Hacer ananı İsmail aleyhisselam bilen kaldıra hem anda su da bulmayı, anda yaşayış da bulmayı hem Hacer ana onlardağı su bir rizq bitkeş şuşu kimde de bulsa izlerge tilep Safa hem Marva tağlarında yeri hem şular arasında yeri hem Allah'a yalvarıp dua kıla. Hazırda hacılar şuşu gamellerini utiler. Bu şuşu Hacer ananın işlegen gamellerin kavatlap yeriler. Hem Allah Teala'dan soragaç Allah Teala Cebrail ferişteni jibere hem şuşu Cebrail ferişte şükür kanatı bilen qazi başlıyor hem şundan zemzem suyu çığa hem şuşu su hazırki vakıqa kadar anda ağıp tura hem şundan son şuşu Mekke şehrinde yaşayış barlıqa kile. Hem bilgili fakihlar yani fikih şuşu şeriat bilimi galimlere etkenler hacı hem gımra kılışığa şuşu sunu şu müstahap deyip bütün galimler kiliştiler. Yani savaplı hem hayırlı iş deyip kiliştiler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac kılanda şuşu sudan içti. Hem ayette Müslim'de getirilgen rivayette ol mübarek hem ol rizq bulup tura deydi. Şulay ikinci Abu Davud'da getirilen hadiste ol avru türlü şiirlerden şifa dava deyip aytti. Hem şuşu sunu içkende anı tuygan şey şu yani kursakını tuturup şu müstahap hayırlı sanala, sünnet sanala hem bu anın edeplerinden hem şuşu sıfat ol hak müminni münafiktan ayıra. Çünkü hadiste getirile
bu Zemzem suvi munofiq bo'lmagan kishidan, musulmondan, haq musulmondan ayiruvchi bo'lib turadi. Chunki munofiq kishi u suv bilan to'qlana olmaydi. Ya'ni ko'p ichsa-da, aning qursog'i to'lmaydi shu suv bilan. Musulmon kishi ani ishib, aning qursog'i to'la ham u to'qlanuvni o'zida sezadi. Ham shu suvni ishu ol tavafdan so'ng boshqarila, bu mustahab sunnat bo'lib sanala hojilar uchun. Hamoni ishuda endi turli o'zina ko'ra adablar bor. Bu buni turida shulay hadislarda keltiriladi. Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abu Bakr ayta, men Ibn Abbas radhiyallohu anhu yanında o'tirar edim. Ham bir kishi ani yanına keldi. Ham Ibn Abbas ondan so'radi, "Sen qayerdan kelding?" deb. Aytdi, "Men Zamzam shishmasi yanına keldim, quyusi yanına keldim" dedi. Ani tiyishli ravishda eshitdi. Ol nechik deb so'radi, ham ular anlatdi. Ka'baga toba yo'nalib Allohning ismini zikr etib, ishga bo'lib eshitdi, ham ani tuygancha eshitdi, ham Allohni maqta sunnan dedi. Ham shu sunnatlarni o'tab ishsan, tag'inda albatta foydasi ko'p bo'ladi. Ham shu Zamzam suvining foydalaridan ham barakatlaridan shuni sanala g'alimlar aytgancha, ani bitga ham boshqa sibuda, ko'krakka sibuda xayrli sanala. Chunki turli rivoyatlarda keltiriladi, buni ishlaganlar ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi ishlagan, ham G'aysha radhiyallohu anha ishlagan, ham Hasan bilan Husaynni shular suv sepganlar shu suv bilan. Ham rivoyatda keltiriladi, Ibn Abbas radhiyallohu anhudan u suvni ichgandan so'ng shunday duo qilgan: "Allohumma inni as'aluka ilman nafi'an va rizqan wasi'an va shifaan min kulli da." Ey Alloh, men sendan so'rayman foydali ilmni, ham kin rizqni, ham har shirdan shifoni. Hatta shunday rivoyatlar bor, qo'yib g'alimlar aytdilar, shu suvni boshqa kishining shifosini so'rab ichsanda, u kishiga shifosi tegadi deb aytganlar. Ya'ni u o'zi ichmasa-da, shu kishiga shifo bo'lsin deb ishaykan boshqa kishi, Allohning rahmati bilan o'ltiga ichmagan kishiga erishadi deb aytdilar. Ham Hanafi, Maliki, ham Shafi'i mazhablarida mustahab bo'lib sanala shu suvni hojdan olib qaytuv, ham boshqalarga da ishirtuv. Chunki rivoyatda Tirmizida keltirilgan G'aysha radhiyallohu anha shu suvni olib qayta turgan bo'lgan. Ham shulay u shu suvni shirlilarga ham avrularga ishirta turgan bo'lgan. Ham Hasan bilan Husaynni shulay shu suv bilan suvni sepgan ularga. Shunday rivoyatlar keltiriladi. Ham u rizqlantiruvchi bo'lib sanala, shu to'ydiruvchi bo'lib sanala. Abu Zar radhiyallohu anhudan keltirilgan sahih rivoyatda u bir oy bo'yi Makkada yashagan, ham shu suv bilangina to'qlangan, ya'ni boshqa rizqi bo'lmagan. U bit endi shid yerdan kelib islomni qabul etgan, ham oni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bek og'ir halda bo'lgan vaqtda u keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turmda so'ragach, uni qiynaylar Makka mushriklari. Ham u shu suv bilan
to'qlanib endi bir oy bo'yi Makkada yashay ham bunun turunda Peygamber sallallahu rivayetler getirirler. Peygamber sallallahu soruy, sen ko'p mu yashaysan bunda? Ol aytadi, bir oy bo'yi ham narsa bilan to'qlanasın degan shu suvi Zamzam suvi bilan deb aytadi. Ham shulay shu Zamzam suvining ko'krakka bo'lgan shifasi ekanligi shulay G'alimlar aytgancha, chunki aytadilar ko'krakka shifasi bor deb, ya'ni yurakka degan so'z. Chunki Jabroil farishta Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bola chog'ida bo'lganda ko'krakni yorib, onun yuragini shu suv bilan juva. Ham bu onun foydalaridan ham hikmatlaridan, barakatlaridan bo'lib sanaladi. Alloh taolo bizga barchamizga da shu sularni hajga borib, hajlarda bo'lib ishlarimizni nasib etsa edi. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, этот риваят приводится от Абдуллаха ибн Аббас, он сказал, что наилучшая вода на земле это вода Замзам, который является пищей и является оздоровлением от болезней. Также приводится, что нужно есть свои традиции, как нужно пить эту воду. Нужно поворачиваться в сторону киблы, говорить бисмилля, пить до наполнение желудка, то есть напиваться ей и пить в несколько заходов, то есть разделяя ее на 3 и 4 части. И также приводится, что после того, как пьешь эту воду, нужно делать дуа. И Ибн Аббас такое дуа делал: «О Аллах, я прошу у тебя полезного знания и широкого пропитания, и прошу исцеления от всех болезней». Также приводится, что ученые факих сказали, что мустахаб является эту воду привозить и то есть давать возможность пить тем, кто не имеет возможности выполнить хадж. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء.